야, 됐래. 상마. 야, 왜 샤래? 다 형조지 잘 쏘다야. 다들이 얘기 닝도디. 도시 다들이 들어봐. 체. 도시 뭐 개고 좋아. 한 고바지로 다들이 야 이런 것도 쏴. 나서 한 얘기. 닝도들 다리 시동도 치고 하나들. 야, 다들 쏘 개고 김 숨바. 오케이. 그런 얘기 닝도 쇼라. 다그랬어요. 야부스로치 단 얘기 닝도의 상월 라스 엔탁 되나 합로 되게 라스 못다로시 오케이 이거 뭐 정도 타딩 거라 시들하게 하네 어떻게 하면 될까 아니 어떻게 하는 거야 지금 럭셔버 오케이 야, 다시는 뭐, 그래서, 아들 아주, 하루에, 아비 양식 제가 하네. 오케이. 다들 오늘 참 맛있었어. 얘들 맡은 것도 쉬고, 오케이. 네, 거기. 다시, 다시, 이렇게 보고, 역시 이런다. 그렇죠, 뭐. 럭셔버라. 럭셔버를 해서, 이제. 안녕히 나오도 댕겨 치고, 오케이. جولا نيتوليك دايرة وكافيين ها كافي سمي بروم تاعها تايور كوفي بروم تاعها ياكلو مانجيرا بيه اوكي اوكي هذا سي صح اوكي هذا مالني اوكي صح شنو تمام كده دي طالع ابي عمرو جونا من تمام هنا بونس كده ما عندك تقول او جت ويا هذه دي عايزه تغلط ابي ديكو من جت ما تشمي دياله ديكو 다들 다들 이런 모자 겹쳐서 오케이 자 이들 번치야 왜 됐고 한번 만들 다시는 뭐 아비도 이들 못 해놓게나 슬래 이 강의도 와 어디 들어오는지 영어로 묻히기 거리 햅소 어디 강의 아니 도시 또 나도 좀 샤워돼 반다 소리서 봐 이제 그만들 나 बनाया पेन कर रहा अभी अभी देखो क्या था अभी सी 그래서 시간을 좀 쉬어자도 난 이제 세월이 조심 뭐 얘를 다 조심 뭐 ben onu köyde şu ona dedi tekrar bir burun
ये होता है अभी तो मंदिर ये शिव ये शो है ये वो जो पेन डाल दो हम जो 이가노시도 어디 가도 좋아하는 거 좋아하는데 내일 잡숴봐 아마마 내일이셔 시에나 내일이셔 좋아하네 내가 이거 ऐसी होता है देखो हम लोग मंदिर ठहरने का वहाँ से थोड़ा लगेगा मैं शूट करेगा अभी नीचे से ओके और शो 다리 노린 거 저리시디 좋아 이제 묘로도 아 걸어 갈라는 거 그래 나도 यूट्यूब तक है यूट्यूब देखता है आप लोग फॉलो कर दो मेरे चैनल जो है ना मैं यूट्यूबर है ठीक है टिबेटन राइटर्स टिबेटन राइटर्स ना राइटर्स टिबेटन राइटर्स ठीक है फॉलो कर दो मैं ब्लॉग जो है ना आज शूट कर रहे हैं ना शाम को डालते हैं ठीक है ओके भूलना नहीं है ठीक है हाँ 내리셔야 성전 가고 아뭐 근데 샤시다 내리셔야 되는 저기 한가는 이거 잡으려고 해 이 손으로 이 쇼킹도 쇼스에다 근데 다시는 뭐 오케이 다들의 인형도 나가라서요 한 잠시기 다들의 인형도 준주시다 뉴뉴시소셔요 라서 아니 나가라 잠시기 런다스라 정말 수부차고치 야사이니 제요 हमलो मेरे फ्रेंड जो है ना अभी आज मैं यहाँ थोड़ा ब्लॉग थोड़ा सा बनाया अभी आज शाम को डलेगा ठीक है वो देना आप लोग ऐसे है अभी ओके सो 다다라 잠시기 다들은 얘기 있는도 엄마를 söyleyeyim bak 다들이 대다시는 뭐다 유럽 보러서 다들이 데라 알레서 오시네 라서 아니 얘기 있는 땅이 상말아 안타스트 잡교낭이 주로 상말아 토치에 오네 나도 잡교 가먹마치 나로시 한 얘기 사이네야 제요 그리고 니도 야구로고 라서 아니 मेरेगा फ्रेंड जो है ना अभी मेरे फ्रेंड जो अभी जितना में बहुत लास्ट तक देखना आज मैं ब्लॉग जो है ना मंदिर में बनाया अभी आज लक्ष्मीपुर बोलते हैं उसका नाम जो है ना हम लोग टिबेटन का मंदिर है लक्ष्मीपुर का उसके बीच में ठीक है ओके बस ले जय हिंद जय भारत जय टिबेटन कल परसों मिलेगा ठीक है अच्छा मैं डाल दूँगा व्यू ठीक है ना ब्लॉग ओके